Swali ni kwamba, je, unafanyaje unapohisi kukata tamaa? Chochote kile ambacho ni kigumu ambacho kiko mbele yako kwa sasa hivi na unahisi kwamba umefanya kila jambo linalowezekana kuweza kutatua hiyo situation au kutatua hiyo changamoto, lakini imeshindikana kabisa. Nataka tu nikuulize swali. Je, ni kweli unahisi umefanya kila linalowezekana kutatua hiyo changamoto? Kila linalowezekana umefanya hivyo? Je, umeomba msaada kwa watu wengine? Je, umeulizia au umeongea na watu wengine kuhusiana na jambo ambalo linakusumbua au umelibeba tu wewe peke yako? Je, umesoma vitabu ambavyo vinaelezea masuala hayo? Je, umeweza kutafuta hata mentor wa kukusaidia tu kuweza kutatua hilo swala? Hapa jiulize tu, je, ni kweli umefanya hatua zote zinazohitajika ili kuweza kutatua hiyo changamoto? Umefanya hatua zote, hatua kwa hatua, ili uweze kupata majibu ya changamoto inayokusumbua? Watu wengi sana watasema hapana, hawajafanya hivyo. Unajua kwa sababu gani? Ungekuwa umefanya hivyo, safari hii